باز تو کی هستی؟ این رو فهمیدن نمیتوانید. ایش جنگاور تو مرا رها نکن. تو برو هجری آید و او مرا نجاتی هست. تو برو. کنی این مسخره باز رو بزنید. سرده اینجا بیا. رو از اینجا سرده مرا. حالا سرده میگویم سرده. گیر دستت رو. چی کار میکنی سرده؟ با کجا میبری مرا؟ من با تو چند بار گویم آخر؟ من با تو گفتم مرا نجات نده آخر. چرا تو گپ رو نمیفهمی؟ غیر از این من نامزد هجری هستم، فراموش نکن. با جای اونه که مرا هجری نجاتیت تو نجات میدی. این چی کار است؟ ایست حاضر من با تو نشان میدیم. کجا میگرزی تو؟ اینجا بیا. سلامیست چیکار میکنی؟ رها کن کمیسر مراد، من جنگاور رو میپرانم. ایست تو آرام شو، از اینجا نرو، من رفته حل میکنم. شد دستگیر کن او را، بعد بیا کمیسر مراد. دستگیر کن. آه دختری دیوانه قریب مرا میکشت. جنگاور ایست. جنگاور ایست. ایست جنگاور ایست. هجری میدونم که تو هجری هستی جنگاور. چهرت را از من پنهان نکن، لازم نیست. چقدر شد که میدونی؟ مهم نیست این. تو کی هستی مراد؟ من استاد تو زیا هستم هجری. به من باید یاری کنی هجری. برای پیدا کردن زهرا به یاری تو احتیاج دارم. Neden Ziya Hoca'yım diyorsun? Çünkü o benim hicabım. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Biliyorum. Buna inanmak çok zor. Ama Ziya Hocam benim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Murat? Kes şu saçmalığı artık. Hicabi dur! Yüzüm değişmiş olabilir ama... ben senin soru sorduğun hocanım Hicabi. Hayır. Bu imkansız. 2 yıl önce beni Ejder'in elinden kurtarmaya çalışmıştın, hatırlıyor musun? Hayır! Hocam! Hayır!
Uçurumdan düştüğümde beni devletin içinden gizli bir birim olan teşkilat kurtardı. Yüzüm parçalanmıştı. Daha sonra yüzümü değiştirip bana yeni bir kimlik verdiler. Murat komiser olarak onların hesabına çalışmamı istediler.